Neikereka ria kere niguo tuthie na mbere na kumenyithia mohoro maria tukuhaririirie. Thutha wa aini kuma gitaro gia gatagati kunyitana na kwambiria sako ya tamko irita njira imwe ya kumarehe hamwe thutha wa gukorwo matekuiguithania, riu mari na undu wa gukenerera kuona gwa kahinda gaka ni magurite kea mwena wa Keno thiini wa kaunti ya Murang'a. Wahua Kamau ni mwandiki witu wa mohoro na ari na riboti ino makiria. Thutha wa githagathago kugumira aini kuma gitaro gia gatagati ga bururi na kwaga kuiguithania uria meguthie thingiraini wa iregi hindi iria manyititwo geni ni mutongoria wa bururi, riu ni mathondekete sako yao ya tamko iri ta njira ya kumarehe hamwe. Kiri oguo ni maruguritie sako ino na kwambiriria mubango wa kwambiriria mwako wao wa mbere thutha wao kurugura kia mwena wa Keno kaunti-ini ya Murang'a. Ngana na murugamiriri munene wa sako ino John Dimathio ni ahinyiririe ini kugata shares iri ta njira ya kumateithia kuigithia hamwe na kuonjorithia. Shukuru sana kwa sababu tuko hapa Murang'a na hii ndio mara ya kwanza ya wanamuziki kushikana pamoja na kuanza kitu inaitwa saving sacco. Na kulingana na hiyo sacco na advice yetu tupatiwa na Governor MWAURA, tumeweza kujinunulia plot ya kwanza pahali tumesimama, na kuanzia leo tumeagana na wanamuziki wale wako ndani ya sacco, tutaanza mjengo yetu immediately. Nake Governor wa Murang'a MWAURA uria ukoretwo akinyita guoko aini ayaugite ati thirikari yake ni gukora kimateithiriria gwikuria na oho kuria mbeu njithi kuoya ikinya ria kuigithia na sacco. At no cost, we are going to waiver all the requisite levies which you are supposed to pay when you are doing construction, and so in order to make sure that you get into action as fast as possible. We have also committed, and we committed last year, that we are going to invest behind a production studio, and we want to invest with a partner which is now Tamko Sacco. Oho Wairia augite gitumi kinene gia sacco gukorwo ikiaga gukura ni gukorwo igikombithia mbeca handu ha kuigithia na miako. Ngiribotera mohoro ma Gikuyu TV, nie njitagwo Hwa Kamau. Na kuri uhoro ngeni ati maabitha a borithi mwena wa Bungoma ni mambiririe uthuthuria thutha wa mundurume umwe kuonekana oragitwo hakuhi na mukawa umwe na uria wi ngumo muno mwena ucio. Kurerikana mundurume ucio oragitwo ni arangiri a mukawa ucio riria arageragia gubunja murango wa mukawa ucio, gukirikana ari na itanya ria gukorwo akiya waru. Vile linaangalia ni kama amepigwa na ameuawa. Naweza sema kuna utepetevu upande wa usalama kwa sababu huyu jamani kama ameuawa asubuhi hii tu. Tugethie thiini wa kaunti ya Kajiado ni ati muingi kuma mwena wa Gitengera ni ukaite kuma na waki wa barabara imwe mwena uyu makiuga ati irakuona njira itari na njira ria yagirire. Barabara ino iria ifatie gukorwo ikireka gwakwo ihinda-ini ria mieri 3 kuratuika ati ndikoretwo ikinyanire ikiro kuria riu muingi wa mwena ucio wihitite na kuga ati ni gukorwo ikirugamia waki uyu. Tunaona hapa hii ni pesa ya wananchi inakuliwa. Koto nijatolewa lakini wanataka kutandaza ati watengeneze. Hii mambo hii ni ukora hii. Tena saa hii wamelima tu, tena wameanza kukanyaka tu. Ndio wanatuambia wanatuwekea lami. Kulingana na vile haijachimbwa, wamepitia juu hawajachimba, wachimbe watoe cotton yote na watengeneze barabara mzuri. Maana vile inatengenezwa hatujui itakuwa lami ama haitakuwa lami ama ni mara mtu, maana hata kuchimba peke yake tunaona sehemu zingine haichimbwi. Sasa hatuelewi kwa namna gani. Family imwe kuma itura ria Baragatanga kaunti-ini ya Murang'a ni morite kihoto kia mwana wao wa ukuru wa miaka 39 na uria wiriga kuhurwo bara kiunduthoni arauna ake ciumia 2 hituku na kuragwo ni undu wa thire wa ciringi 3,000. Riboti ino makiria tukumeamukira kuma kuri mwandiki witu wa mohoro no Wambui wa Icugu. Joseph Kinuthia ithe mumuciari wa mutigaire Michael Kinuthia no aracakaya giko kia mwana wake kuona nginyagia riu aria magerire ngero iyo matire maraikio ngono ona thengia wa ukoro moikaine. 11 simeisha na hao watu walifanya hiyo kitendo hawajakamatwa. Sasa mimi najiuliza kweli ni uhaki gani unatumika kama hao watu hawajashikwa?
riu ni moritie ruhonge rwa uthuthuria guku bururi-ini kumateithiriria guikia ngono aria makuruhanire na iko kia Kinuthia kuona uthuthuria wa kumurika kihumo gia gikuo giake kionanitie ahurukire kumana na nguraro cia mutwe, maguru, moko na mbaru. Tungetaka kusema hivi, hata katika katiba yetu ya nchi ya Kenya, kila mwananchi ana haki ya kuishi katika nchi hii. Unasikia hata ripoti ya kwanza iliandikishwa kwamba mtu amekunywa pombe. Na ni mtu ambaye analipwa na serikali anaandika hivyo. Postmortem ya daktari na inasema mtu amepigwa. You can see the controversy. Hatutaki hivyo katika nchi yetu. Nauliza wanisaidie kupata haki ya mtoto wangu. Family ya Maiko uria urari na ukuru wa miaka 39 kiria maroria tu no kihoto kia mwana wao. Gerifotera Gikuyu TV riakwa ni Wambui wa Icũgũ. Na rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kaunti-inĩ ya Narok. Gwa kahinda karaya mũingĩ kuma itũra rĩa Suswa kaunti-inĩ ĩno ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ thĩna wa maĩ, no rĩu thĩna ũyũ waya gũthira thutha wa kambuni ya maĩ mwena ũyũ nĩyo ya NAWASCO gũkorwo ĩkĩmerĩra atĩ nĩ kũmarehere maĩ ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ. Na riboti ĩheanĩtwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno ũrĩa ũĩkaine ta Stanley Kuyoni akiuga mũbango wa kũhe mũingĩ maĩ ma mĩberethi nĩ ũrĩkĩtie kete na gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana maĩ marĩa makoretwo makiuma thĩinĩ wa iria rĩa Naivasha. Kile kimebakia ni technical issues ambayo inaweza malizika kwa wiki 2 ama wiki 3 sijaso. Lakini sisi na viongozi hapa tumezungumza kwamba hayo tatizo ambayo yanafanya maji yasifike hapa tutashughulikia kwa hii wiki ambayo inafika. Tuone kama watu watapata maji hapa Suswa, angalau hata kama sio ile ambayo ilikuwa inadistributiwa kuingia kwenye maduka ama kuingia kwenye manyumba, angalau tupate water point, bulk ambayo watu wanaweza chota maji hapo. Na riboti okuma kaunti-inĩ ya Narok no gũtũhe kanya ga kwamba gũikiria oro hanini mwena ũrĩngĩ wa studio ndĩrakĩona nyarari yoĩkaine ta Wanjiru wa Ngata nake akĩharĩrĩirie na mohoro megiĩ biacara nĩtũgũkorwo tũkĩnyitania nake kahinda gatarĩ coka. Thutha ũcio nake senior captain JOHNMO akorwo akĩingĩra na ciĩgiĩ mathako ũgwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ.